Man aaholi yomaudhano mo Namibia undara tupopseni man maro ndara ngo kutameka banga ke radio unene radio dheraka yo chiwambo ukutameka ngako kati FM pedero muronga radio de no ship FM na chikeyo iche ya odhe radio ndadhirika do hadhikara ne programa do maudhano man ahona nje man umakara mi radio mono evuro dhinji makara mi radio mono evuro dhinji 5 you continue to do the same thing wano hamuningi pochikenana opo munane aaholi yomaudhano yakakali tataro maudhano pokapale live wahamuningi pochikenana opo munane nombono yakatale uudhano live shashi wahamutaro maudhano mani uneno liya haingirisa puupale mbuya haukala udha ndupale mbuya ina udhi nguru nenge mbwa nenge iruli uudhano ohamwipora no kuti anhu mbono ochende ngino po yatamekea takataru uudhano pokapale radio omaudhano keshe kuno programa omaudhano ndero tuve kweiko kama tu no tate shuka no ade bayo mokomastara man ano hamningi pochikerera hamningi pochike opo mutukuruthi ombepo ya holi yomaudhano yakakaleta ataro maudhano puupale netamu explaina kucha ochapumbi wangini opo anu yakakaleta ataro udhano live puupale shashingo mwatali mali wambiha ipewe team ngashi ndi hadhira nokatanga ukema dhimo mo Namibia mu imali wambia nina iwana mano kutravelinga nini manga imwembia weather pike ngama nandoku adhani nandonzano kwa mono injaro kwa kumwe kwa kochipangiro cha kumbo kufutwa chimali weke cho kukwathera motima no kukale kangeno idi maishe mirandura thano man radio do mo Namibia unene bambo hanwirike programa do maudhano uhamningi pochikene uhamningi pochiki ndimo peno ka suggestion shashinga izina yanje limwe onga itha ninje ngetamnyemwe ndimupo ka suggestion akucha orinjo handipwa kene programa dhono ndo hadhikara dha kwa shiripare kwa kushayo programa jene ya kwa shiripare kwa ko taferaga ya kwa shiripare kwa ko chike omura chikita muproma hangano ngano yemupe umechendaisa nga umbinja undini unima etriste ngushike penjeo opo mutu tepo competition adhino na dhikale dha target anu mbahaga taro maudhano live kuchae otuno competition maro tatu kapura inima mbia happeninga puupale shikwali kune game adhonumba tamupura anu kuchae gengo po ali pokapale chiri kocha wa chura FC okwara zarangini adhani yo mbayali ko benje hachura football club okwali ya zara umbinja ulinkini gorukipa wochige wotaegasa okwara zarangini refuri okwali da zarangini omapuro ngenonga takarongeza mu competition ngono nakakale gabesinga kukwacha mbuwa we game dhidha happening opo anu ya kale hahi kupale yakataletanga shasho yaro kuvena shashi pamwe tachina nanu yakatarudhano shashi we have been doing the same thing kashike siko programa wafatha na ikanu yatadhengere motapo pyo maudhano mara siko paiva inachitukurusike haro yanu yakataro maudhano live maro tapo mbwana yakataro live amani anu nakataro udhano live ndeta moya rombwere kucha ochasimana ngini okufutoka chona yako pochero nando 20 ike nando 30 opo ukataletanga moni mamwi otuno tima ha promote amani eshoke chura mara otapumbwa eshoke chura kapale kaka kaleta kudha ayambidhite tatare tanga live airi pokapale please radio otamningi pochikano rundurureni nando matameke programa dhimwe na dhikareta dhizirire puupale tamuka njo maudhano live mara anditi suggestanga kucha puleni sponsorship mumone uchike penjeo umukale tamuka njanga uchike penjeo puupale opuike mutukuruthi haro yanu yahe kupale man please man
Mokati FM amo. Mame medami anashumbwa. Do better man. Poshipi FM amo no Gustafa Shehama. Please you guys, you can do better. Bolunga radio mono Ruka Sarana Mbara no Joy Marak no Esa Yakadira no DJ Munene. You guys should do better. Koradio energy. Fereba. Please man, guys, do better man. Ngandaro rogani pa ifo programa shike hali mo 19 kururu siko pa ifo chike hirimara siko pa ife nukapeniko hoko hakupali. Please be creative guys. Ngoma nyengwa muya mukonge nje man. Unga itha ninje ngeta nyengwa ndivuro kumukwathera. Yeah. Aaholi neyo katanga kokemazi. Unene samba ko ambo. Man, oteta panu ka akwanyama. Akwanyama nicho hamutika ya akwanyama ihayo ororana wa akwanyama. Akwanyama chone tukuthako shimani. Ngashinga kakwali hapi ime hapo. Unene sembata za kwambo otohime hapo ngini ngwe kwambo kakunoti mahaithano oli hana mibi. Paifa akwanyama yetu etapanu ne. We must pay them back okuhakupare tuka genge esho ke churachiro tadhi okudhana modoro paheni making ashwa kuchoto iko kapare man itweni ko kapare please man tukayambithire na amati we tukosa kwashi paife ngino otatime hapo paika atuchuna kwa ike kaherero na kwa chiketa kwa ne kamunano tima taidhana moli hana mibia akwanyama chone etweta panu paife otatime hapo shasho tuna chura tata na moliha osizo nanji moliha na mipia ya holike tweni kupale mani tuka supporte na amati tuka yambithize nya mati mani na ndo takimbeni engama za chikangara shasha kwa yama yole engama tureni poka pale monolera nde na herero ya African Star tangwangwa na kuchama na ngwangwa ne mani shashi poka pale mono tulipolera taduka njonkumo no supportalera sota pimbeni engama za chikangara kuja engama dashikangara Osokoya chula no sokoya chula mwafata mdulusha no mwafata mdulusha chula mwafata mdulusha no mwafata mdulusha tode mwa kuchula no tode mwa kuchula tode mwa kuchula no tode mwa kuchula hodane nenge now chula hodane nenge now hodane tukimbele ngama za chikangara ukapale mano kwa nyama ya gari uvite nao shasho yetu kutha ko ni mesika yetu etapano tazi nika kwa nyama barada kwa nyama taza no katanga akwanyama otaza no katanga mani yetu etapano ndemu pandora lera ando kwa linga kwa nyama shianza nitanga uchoha muogorora ngeno chiri na mibi otalikara yiripo ngatombo ana ndemu pandora priso mwetu etapano utatuvuro kwa meha sena yambi yokatanga kokemazi please twendi kokapale mani esi kuchura te okudhana movenduka andika karata ndikanja olefa okuzako kapale okuhako rukanda shashi elefa andikaradha pumba andika karata ndikanja olefa nga ngwete futu ngolonga ndatu wanje okuzapo kapale toiko rukanda andikwetere hashi kama mukakara mwa starandanda please twendi kokapale mani no mavuvuzera ngetoni mu magumbo ngwadha netandikia tevuvuzera ngeke warokupwikina kwake nutange no ndiri nepoka pale nenda tara chura ne tango mapokorone kwake na pake uvitako ngengi nuva kona wa kwake na